Gikapoy na kog eskwela maoy nya. Di man pud ta kwarta dito ah. Ang imong kaugmaon naara sa imong kamot. Dong, naon sa makadadaw? Ngano sige makaginoktok? Unsay problema? Ma, dili na ako magpa-enroll sunod klase. Oh, ngano man? Gikapoy na kog eskwela maoy nya. Di man pud ta kwarta dito ah. Mao ganing mo eskwela kano kay puhon makahuman ka naa na kay kwarta. Ah, dugay pa kayo tumaoy. Mangitan lang kog trabaho, makakwarta pa ko dayon. Ayaw sa lagig trabaho dong pag eskwela sa. Mutrabaho na lang lagi ko ma para makatabang kog palit og bugas ba. Una sa gani ang eskwela no. Kaya pa man namo. Ah, bahala ka ma, manarbaho na lagi ko. Ay naku bataan eh. Zayon, asay mo papa? Nga naman, unsa may tuyo nimo? Asa gani mo papa kay sa iha ko na ituyo. Naram to dira sa balay, unsa gani tuyo nimo? Basin nay palampasan nimo papa ba kay mga apply kog trabaho. Ah, manarbaw, nakatibor, bata pa man kayo ka. Nganong madag bata? Di na pwede manarbaho. Basin na mo'y palampasan ba ingnay mong papa. Kita man siguro ka nga limpyo na diri. Kita bitaw ko. Pero basin na pa mo'y laing palampasan ba. Wala na lagi Kuya Tibor. Nganong gusto man jud ka manglampas? Alangan zayon ni undang na kog eskwela. Ha? Nganong kuya? Alangan zayon sa eskwelahan dili man ta makakwarta. May pagmararbaho ko makakwarta pa ko. Dira jud ka na sipiat kuya. Bata pa kay ka para manarbaw. Gusto mangud ko makatabang sa akong ginikanan zayon para at least nami mapalit na bugas. Kung kana imong purpose, okay man na. Pero dapat masera nimo nga obligasyon na sa imong ginikanan. Ug ang obligasyon nato dapat magtarong tag eskwela. As long as nga mo ingon na imong ginikanan, dong eskwela kay kaya ra namo. Kana paningkamot og eskwela. Ug mas paningkamot kung mo ingon na imong ginikanan, nak ayaw lang sa eskwela kay dili na namo kaya. Kana nga punto dira. Okay kayo nga manarbaw ka, pero ayaw ka lamti ang pag-eskwela. E dapat atong kinabuhi, padayon atong kay balo. Sa bagay, nakoy nindot nga learnings o lesson gawa sa school. Ang atong experience, human ato sa pagsulay, makuha na natong lesson. Pero akong sadya sa imuha kuya, eskwela taro. Gusto ka mo tabang sa imong pamilya, eskwela taro. Nga naman, maura na ikalipay sa imong ginikanan nga makita ka nga nagsaksi sa imong kinabuhi. Nako istorya nga ibilin sa imuha Kuya Tibor. Nga unta masabtan nimo, na maglolo Kuya Tibor. Ang lolo na ilan nga pinakabaray sa lang barangay. Ang abo Kuya Tibor, nakadakop pug isa ka langgam gitaguan sa likod. Unya ning dul siya sa iyang lolo. Og niingon, lo, ikaw man di pinakabaray diri sa atong barangay. Lo, tagana ning langgam na sa akong likod. Buhi ni, or patay. Og di katawang lulo. Pagkabata pa yun ni mo dudong, kung maingon kog buhi na, hinahinayo ni mo kumot, antod mamatay. Kung maingon pud kog patay na, hinahinayo ni mo buhi, antod mulupad. Unsa may punto na ako, Kuya Tibor. Ang imong kaugmaon, naara sa imong kamot. Wala sa laing tao, wala sa imong ginikanan, naara jud sa imong kamot.